Biyag di tao. Hello everyone, makablawan mampad sa Limar Sabado, Glay sa Andaya di Talonion, kay Angelica Medrano di Tiague Isabela. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katitayin nga ro din denggan ti episode 320. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Hildaw, anak, inyagan kayo itinatangkin prutas. Ay na, nagado a prutas dito syudad. Makagata nga kiti prutas kan nateng ditoy. Ay, presko anateng dagito, anak ko. Ken awan spray na. Ala, umunag kayon. Nagrugit pa'y matabag asako nga imutyo. Nadalos na ito, anak ko. Namansyahan lang. Okay, nangan kayon. Naibostin na po, nalpas kamin anangan. Agluto ako no saanan. Ay, uray saanay, kapi aklatan. Nakamukay nga ron. Agluto kayo ti dano mapagkapeyo, tanay. Adako ko ag. Lola, kumusta kayon ngay? Namiss kayon. Arakopan kayo man? Ay! Ay, naapo kaya kailiw kamutan ng karigatak ti agbiyahe. Tapno makita ka laing apaw. Agyaman ang tapi masyar kayo, Lola. Kanayon mo't ngamin abisi ni Daddy. Iso adi kami makapaspasyar di probinsya. Kaya't ko ti agawit ti chay awan kaduak. Di nakpalubusan ni Daddy no agmay saak ng agbiyahe. Ala, sana bale. Habang kabailak pa iti agbiyahe, ikarigatak. Tapno masarungkaran kayaw. Di kay pa'y nga ron agaw awid, Lola, ha? Agpasyar tayo inton awan klasik. Ay, unlat taa, apaw. Sana balay, taad da nang ibilinak kadagiti dingwin ko ijabalay. Isuda pa ilaang ti makaamaw. Uray, makalawas ko dito'y balayaw ta, kaya ko nga iliwan da kayaw, apaw. Miles, ayabang ni Lola mo, tang merienda tayon. Naluto kon ti merienda tayo. Ala, umay kayon, Lola. Agay ayaban ni Mami. Nagluto ngamin iti merienda tayo. Umay kayon. Apay, kaano ti awid yun anang? Di kay pa'y agawid aya. Saan pa'y anak ka? Iliwag pa iti apo ko. Ada klase ni Miles. Di na masangot ti makiiniliw ka na kayo. Umadaling ti examen da. Masapol nga grebyo, tanay. Kaya ta bumaba ti grades na. Ay, kastaya. Ay, jak amaw nga examen da kayam. Uy, examen da. Ipamay sana ti agrevyo. Sige nga raw. Agawid ak intun bigat. Masapa akton. Agpasentro a kita. Makisabay kayo. Tay tulod kayo di terminal ti bus. Ah? Narigat tilugan no bigat. Tani, weekend manan. May mayat no itan ti panagbiyahe. Sige nga raw. Mabiit laeng. Agrubuatak nga raw da anak ka. Unay kamutan, Hildo. Apay ngay pinagbiyahem ni nanang itay malam. Inton bigat ko man Jak maanusam ti kinaangdod na. Nagalas matikas ta pa nagsasaumon. Inamday jay ngam kasta ti bagbagam. Katagpay sumat. Nagangdod nga oray agdigos. Takasano, dinan sa ngamin tarimaanan ti agsabon. Ay na, sana nasayati kasta pa nagsasaum iti inam. Amom siyak ti masaksaktan iti kasta ngay bagbagam. Di ka kadimasyan iti inam? Kat idi ubingak. Naasyan nga rod kanya kalaman. Ha? Imbatinak iti kabsat na. Kat simurot iti may kadwang asawa na. Pinanawan dak. Lakay, tinapalabas kat napalabasan. Di mo sang kalagip. Di ka kumagpaidagal iti nasaam ang napalabas mo. Nagbabawyan mo't ni nanang ti amin. Saan ka di? Wan, ngam ado arigat tinapasarak iti sidong ti ulitag ko anang ibatyan na kanyak. Naparigat ak iti trabaho ken kabil. Tana ulpit ti kabsat na anang parakkel kanyak. Nala, lipatan mo dagita. Tinapatag. Napagadal na kati ulitag mo nga orekas kasano. Kat addan na pinta sa trabaho mi ita.
Wala nga adu arigat ko iti kalabas. Sakbay anagunod ko ti arapaap ko. Katalaga akasta No anyaman tinagbasulan ti inamken ka, pakawanam. Di ka kumagimula iti sakit tinakam. Kandi mo gurguraan ti inam. Basol day ta iti namarswa. Maysa day ta kadag iti bilin ti Diyos. Honor your father. At day ta ka manan mari. Kasabaan nak manin. Makaringreng kan. Hildo. Ala, maturog takit din. Rabiin. Ragda pa manan piling. Ijayag ti anak mo manan? Wine manong istaw. Napan ko man sinarungkaran, ida. Tanabayag, adida nagawawid mo ngamin dito'y probinsya. Napan ka manan nagdawat iti kwarta. Kanayudam samet ten ti mapandumawat iti kwarta ka ni Hildo. Isun sabat ngawan may itid na kanyak taon unaam adaw dawatan. Nay, ay saan ka ba guys? Diyak agdaw-dawat iti kwarta ni Hildaw ta mabainak. Rumanglaeng agbain ka piling. Dahil di basit ni Hildaw, imbatim kanyak. Siyak, tidimbak kalan na. No saan agapo kanyak? Saan anak kaadal jay anak mo? No saan agapo kanyak? Saan kumaanapintas ti panagbiag ni Hildaw? Ba nagapagyamyamanakin ka kabagays nga may hindi mo binaybayan ti anak ko. Wala. Isano mabalin? Di na kung unaan nga agdawat iti kwarta ka ni Hildaw. Tanay, di na pa'y nasubadan ti ado arigrigat ko kenkwana. Adaak, tao mayak dumawat iti kwartam Hildaw. Tanay, gumatang akmanan iti agas tao. Manumanan ti dawatin nyo aya, angkal. Nay, mapilpilitan kan sabat amang tad iti kwarta kanyak. Ibagam ano maditinakam mo? Laglagi pa ano saan agapo kanyak? Saan ka anak kaadal? Mano, ti kasapulan nyo akwarta, angkal. Tukay lang dinabati akwarta. Apay ngay, nayunam 5K ti kasapulak. Awan mat nga rodang kal. Diyak pa'y ngamin nagswil daw. Hala. Yung mo ti 2K. Ta sumarunon to tayo 3K. Kaanaw ti iswil daw ta agsubliak tumanay. Inton umay alawas ang kal. Itad mo sabot ngamin iji inam ti swil daw. Adaya na itultulong di inam kan ka. Idagad alal ka. Kitawan man. Diyak init kanina nang iti kwarta angkel. Rumbeng laeng, taawan mo't inyam ambag na ilagad adal ka. Dahil ta kumaati panuluta Hildaw. Adan ornong ta Hildo. Apay norugyan tan tagi patakder iti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Nagdakkel ngamin ti abang tayo dito apartment. Ada pa'y pangusarak iti ornong tabakit. Pag negosyo takit di pa, tapno umado. Anya ngay negosyo. Agbay and selak iti second hand alugan. Anya, amom ayat agkita iti lugan. Kayat ko asawan, amom timang kilati si tilugan no dadadaal na wan maawan? Amok matag maneho? Wan, amom tagmaneho. Ngam di mo amo timang kilati si tilugan. Kasanon no makatumpong kay ti dadadaal na. Saan? Negatibon tumot ngamin di pampanunutan. Basta siyak ti makaamo. Hello, Uncle. Hello, kanakan. Nakaawag ka ba? Hapay. Amangan nadamo yung alako alugan di talugar tayo. Ibagayo kanyak, tagatangan tayo. Sa tayo ito ilako mat iti sa balay. Ay katuan Basta nabingay ko Wen, Uncle. Basta tayo kondisyon alugan ti kita nyo. Bayat na negosyo kanakan. Sige, tanong adna amaw, ibagak adaguskan ka. Alang aro Uncle, pakaamuan daw. Ay, mabitlaan. Nagsuldo kan, umayak ni tata, umay ko alaan, tay kurang mo kanyak. Ha? Nadelay ti sweldo mi, Uncle. Agteksak tulatan.
I-text ko no addan. Sige, bye. Napintas mo day nagatang walugan lakay. Natawarak iti husto na ta, bakit? Ilakok iti nangingina. Kat adda nga rod pang ilakwam. Ado ti buyer, basta may post iti social media. Naisagana kung tibado mamang opisina, Hildo. Ingkagdigusan Jak sumrek ita, Mari. Ha? Apay nga eh. Anda pa panak. Isabat ko tilakok alugan. Ada yung amin ti pagkapon na. Sayang da dyan o jak sabtan. Sapay sure buyer da dyan. Anya? Kat nagpakada kay di opisina yo. Agteksak tulaptan no madamdama. Ibagak nga da emergency. Naimbag nga oras mo, anak ko. Ada awit ko aprutas kenat natay. Pabigla-bigla mo tiyo umayo nanan. Anyat gagarayo aya. Awan pa'y kwartak. Ay, sana kwarta ti gagarak, anak ko. Umayak umilew. Ala, sumrek kayon. Agam na ikatan nyo dahil nakarugurug ita sapatos yaw. Ay, uwain, anak ko. Kumusta kayong lola? Imbag man tayo may kayo. Kailiw kayo manan. Uwin uray siyak, apok. Kailiw kayo mutain. Isunghaing kagumaak man na yung tinagbiyahe. Di kay paagaw-awid lola Tayin tayo agpasyar na awan klasik. Ado ti tarakan ni Lola medyo balay na. Di na mabali na panawan na gijay ti mapayag. Ha? Ay, uwain, apok. Agsubli ak tumanay numaminsan. O niya, agawid kay merla ita nanang. Tapno amok no ipalugan kayo iti taksi. Ay, uray masapa akton no bigat, anak ko. Irar mo itong arodon tayo may sakod son, Miles. Ta maturog ni Lolam dito sa alas. Agkayda kami na ijisilid ko, daddy. Anya? Agsukat kay itong arod nanang. At pagsukatan niya, ngayon nalayaw. Naawan, pabuluda mo, Miles. Wen, daddy? Ingkamot kasarita ni nanang Isungaron nga imay tao may umiliw. Ngam di mo kasarita. Ay nasikan, no kayat mo. Busy ak nagbirbirok iti customer dito cellphone ko. Manipod ng negosyo ka. Day talatan cellphone tayan ti atensyon mo, Hildo. Kat talaga akas ta negosyo nga ron. Di ka pa yan sumsumrak iti trabahom. Adun tilangan mo. Jak sumrakan, ag-resign akon. Tay pamaysak ti panagbayan sel ko itilugan. Dakdakil ti kita dita. Anya? Sayang di trabaho Nagrigat tagsapul iti trabaho itan. Sana bale, tamay mayat ti kita iti negosyo. Kas makita mo, nag-triple turnong ta. Rumarta man na masapain ton bigat. Taad na mapan ko alaan na lugan. Gatangik da jay, tay lakok manan itinangin nina. Agbiyahe ak ita, Jenny. Mapanak ijayan da insan mo ahil daw. Ala, tatang. Anya man ti aramiden nyo, Giant. Inkay man agdawat iti kwartan. Ay di kay lagbain. Kat no awan itin na, pilitak aya. Di kay lagbabay na mapan agdawdawat iti kwarta. Apay ino sa lagapukan niya, nakaadal ayan ihil daw. Tatang, at adumutla at irigat na ng paadal iti bagbagi na hangim da kayo. Agulimak ka, no awan mayat ngay bagam Jenny. Mala, mapanakaw. Tanay, ang mga noon na anak manan niya antay mamapanagdawat iti kwarta iti kasinsin mau. Lay, anda kamat gayam dito'y kabagays. Ay, awan nga ruden naunaan na kaon. Ha? Naunaan nga. Adi mawat iti kwarta ni Hildo Manaw, tintirnakin ka. Ay na, saan na day tatigagarak titoy. Umayak la umililiw kadakwada. Ay, ada kayo manangkal. Ay, uwan ta naibos man ti kwarta kaon ka anakan. No kaya tiyo, sumurot kayo kanyak, tada pa panantayaw. Ada mapantayo kita nalugan. No may lakok na jay, ikan kayo to itibingay yo. Basta ko yung ganda.
La, ay kawan Jak sumsumra ka iti trabaho. Iso di kayon mangnamnama iti maswildok ijayang kal. May mayat kita iti panagbabay ansel ko iti lugan. Ha? Kasta aya? Malangaron, kuyugan ka kaanakan. Naglakamat ti panang tada iti na iti alugan ng hildaw. Napintas ba? Bueno, ruar na laan, tinapintas. Napintas sa amin ang kul. Amoy matan, ti kinalain kong agtawar. Tinawarak iti hosto. Okay, agawid ta karoon. Ay, wana. Ala, yawid tayong tilugan na ginatang ko. Numalakok itinangin na rito. Ay, sos, tsamba, angkel. Aniyamot na itidalan dito, ay. Permi asang at itay. Sa ita, permi man na pasalaw. Huwag nga rin esos, awan pilinuto yung lugar, angkel. Apa niya eh? Esos, angkel, may itong partayon. Sabay ko matamakala sa titipagad na tatang kan Insan Hildo. Huwag nga ro, Jenny. Agkararag tayo. Asapay lang kumatay spalan ni Apo dang agpadpada. Hildo? Ay napo, agyaman tanakapuot kan Hildo, anak ko. Ha? Ayan ko. Apa yan nagsipngat? Awan silaw. Rabi ka di. Ay, anak ko, lading ito nga iba ka. Saan ka na makakita, anak ko? Kanya. Apay. Naapektaran na giti matam. Gapo iti pan nakaidong partilogan ngayon manehom. Kanya. Apay ngay. Tsaka iti agbali na bulsag. Tagainap ko malang na ito eh. Apay, tsak may karaw ti may sangay imak. Anak ko, awanan ti may sanga imam. Naipit ka nung amin itilugan. Saan? Tsak kayo tayo tiya mapaspasamag. Sana mapalin ti kastoy. Anak ko, aya. Tatang, agsimpa kayo, tapakanin kayo. Suwan kayo, tatang. Apay nga kastoy tinagpampanaga kanak ko. Ay, nagarasan ti sura ti rupak. Urayin tatang. Tinapatag na ispal kayon. Ang babawi akasimurot ka na hilaw. Ayam naladawan sa amin. Doon tsak ko manapan na di balay na. Saan ko manapasamak ni kastoy kaniyak. Gapo iti kinarupat kwarsak. Lepasuba ka. Gusto. Ala, nasaya at mo't tan na amiris yu dayta. Agpaimpag kayo, tatang. Mari, di na ko may suksukat iti sa bali. Di na sinsinaan. Nore, kastuyan tinagpampanagak. Jack maaramid dagita nga ibagbagam, lakay. Iso na lang tamasapol amang gadak. Tani, saan kan amang katrabaho? Iso asyak ti manggad. Pasensya kan, Mari. Jack nagayatan ti kasti anak banagak. Wan, amok dayta. Basta timakunak, kat palubusan na kagtrabaho. Tapno da pagbiag tayo. Alawanan, basta di naksinsinaan Pangasim, ang mga numaumakan kanyak at sumapol kan iti pangisukatam kanyak. Jack maaramid dayta kunakmat. Iso pang nga asim, di na kumamat pagpanunutan iti dakas. Nanang, da kayon ti pangital ka kanihildo ni. No Jack aggunay, awan pagbiag mi. Awan pagadal ni Miles nga apo ko yo. Anyat kat mo asawain palasang ko. Aga brodak nanang, kat asikaswan nyo pa'y laang ni Hildo.
Pasensya kayo na. Awam mo't sa bali apang italkakken ko ana. Uray yawit yu pa'y lang ije probinsya ni Hildo. Kan ag-transfer ijayan ni Miles. Da ijayan nga giskwela. Ay, alawan anak ko. Awan problema dita. Ay, anusam nga ruti manggod balasang ko. Pasensyakan. Ta, kasjay mutin tinagbanagan ti anak ko. Saan na makatrabaho. Iso kapilitan asikan ti manggod. Nanang, ayan niyo. Nanang. Apay aya anak ko. Madapatin utok ije kusina. Apay, ada ka sa pulam. Nanang, umasidag kayo man tarakupan kayo. Nanang. Ay, anak ko. Pakawanan na ko mananang. Dakil tinagpasulak ka na kayo. Ay, awan basol mo kanyak, anak ko. Anta nanang, ato. Kinadurman kayo ti kalabas. Idi sa anak payakastoy. Kaslasaan nga ina ti pangibilbilangak ka na kayo. Itala ama amiris ko. Sana rumbang tinararamit ko iti kalabas. Pakawanan da ko mananang. Ay, ala, bye-bye abun dayta. Awan kanyak dagijay anak ko. Patpatkin ka unay nga anak ko. Isu nga inaw-awat ko amin dagita. Ta adumot la tinagkurkuranakin ka iti kalabas anak ko. Isu nga ita, sulitak amin dagita nga nagkurangakin ka iti kalabas. Pangasiyo, di da ko mapamparawan nanang. Patpatgan kayo. Patpatgan kamit anak ko. Aging gat si bibiyagak at daak iti sibay mo amang tulong ka. Agyaman ako na nanang ko. Respetuam ti dadakkel mo ket ipateg mo ida, akas iti panang ipatagdamat kan ka nga anak da. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurati gaya mo nakabsat yu Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina kada kayo amin.